sikamukela. Hello. Sathi kahle. Hello. Kuda sikamukela la sithi ke khona traditional music video reactions mina nguMadlokovu ngihamba no helicopter sinawe namhlanje sikuphathele ke linye lamaciko njengenjwayelo uma ngabe kuyithi lesi sikhathi nje sesenza kanjalo sithi nje kuthatha ke iciko elilodwa sibheke umusic video wakhe sithi uxoxa ngawo sengiovertakeile. Cha, usayibambe khona usahamba kahle. Besho koMadlokovu helicopter traditional music video reactions ungakhohlwa to subscribe ku channel yethu sikhona futhi ku Instagram traditional music video reactions sikhona futhi na ku Facebook ngikhona mina ngihelicopter ngwakandlovu ngikhona futhi na ku Instagram helicopter kandlovu khona Madlokovu ku Facebook helicopter ayibo Yeah khona Madlokovu sipho Madlokovu Ntomzima kuye noma uthi ke Madlokovu lapha page lakhe khona Instagram Sipho_Madlokovu injalo nje. Yeah namhlanje ke sikuphathele unjoko. Siyazi ukuthi unjoko ke wangena unjoko washisa ikhotha unjoko sathi sithi ayibona abaclava bajiva ngonjoko ayibona ke emaclubini ukujiva ngonjoko ayibona ke abantu beplaka baplaka ngonjoko. Simlanda lapha engomeni yakhe ethi ke ungamtshela umama sengiyabona bona. Sengiqumile sengiyanqonda ungamtshela umama kodwa ke sidlala isimuzo. Dade wethu ungangcela ingami ngimsabani engcela ungamtshela umama ngimsabaka engcela ungangcela ingami ngiyamsabani konke engiyibonile mfethu la yabo le i-risky leyo gidela kanje phewegoqo kodwa ke vele angithi emakhaya banayo indaba yelokhuzana banayo indaba ukuthi mawusena ukunakeni akwenzeki ukuthi ungathi uzothi usiningoma mhlambe sithi kusetshanini angeke uqale uyocheck ukuthi akhona uma okungamabhodlela lafile lalo mamatshe uyashaya nje ushaya ingakho isikhathi esiningi thina sikhula siningoma kwakuthiwa yabona ungekho kakhulu indaba yokugxuma mawusena uma ndawonye kuthiwe izinqa mawusuka funa ihlalela kade ushaya khona ngonyawo sengiyayibona manje lethu ukuthi kwakuba nokuphepha kukhona umusini musuwa inyawo zephambili izinqa ezohlala lade kushaya khona inyawo ngoba ngenze kulimali ngiyabuka nalamacumu uvuka usinga kakhulu usekhohle nokuthi ume kuphi afuna ukuqethuka iyobela ngale ngaphansi inwele lapha kunjoko zimetha ukhalawayo ngiyabuka lapha magidangoma yabona ukuthi ashaya ngaba nomerun bese nekhanda lakho namabhandi yabo ukuthi wena ungabe unganayo setting yatrenda kakhulu le yahamba kakhulu kwethu le ngoma yokuthi umuntu umuntu awuleyo ntombi awuleyo sawuzana yabo thengizwa ngaphakathi ezakhe awona mawenza kanjena indlela azenze ngayo ukushuthi uqome nje umuntu amthanda khona ukuqoma nje for the sake of ukuqoma bese kuba khona ukuthi bese ngabona lapha nake ilokhuzana ivela nedamla zetshozini yabona lela damu lelana ngabe kusethu zokolwana ngendlela elikhulu ngakhona mawuqhamuka nje into imnejezi ngithi ngathi kunolwana lela damu elivela lapha yalikhulu awona ngiyayazi indaba ukuthi uyabona bona mhlambe khona udade nomncane ake understand lezinto sefuna uyongiphi uzebona ngokuphi yabona nje manje bowushibe kanjani angathi ngumtshela ukuthi yeza nakuwe ngizo understand kahle into ngabe sifike kuyo ungasho ayisemathandweni ngeke ngasho ukuthi umva phakathi yabona uzathi kusho ukuthi nje angazi lenze njani ngazi
kodwa into engiyibukayo la inani izinga lengoma iphezulu kakhulu kunequality yomusic video. Ngakho abantu abemshuthela lapha ya kukhona labantu kuchayeka khona kancane nje uyabona ukuthi mhlambe yayingaphinda bethole ithi ngendlela okuyingoma enkulu ngakhona enye ingoma lezi last year mawuphela unyaka ebiyihit kakhulu yabo nje namanje futhi abantu mabe nje kuyangena kuyacaca ukuthi awu kwenzakalani. Yabo le ngoma ngicabanga ukuthi ingoma ongayibala ekutheni eminyakeni engakanani ngayibala ekutheni ingoma ngathi ezingasoze zabona lezi ukuthi sekusemva kwesikhathi uthi uma uyidlala kusukume wonke umuntu ukuthiwa hayibo tawuka kanani ukuphenza asikwazi ukuyifela umona wayisha kakhulu unjoko eshaye yona washaya nenye yethu Thembelihle ubevele nje kusho ukuthi unyaka besingasho ukuthi unyaka obumvumile kakhulu unyaka obumvumile kusho ukuthi useyiphosela inselelo yokuthi enze kancane. Cha yona ingoma ishayiwe futhi nendlela ehambisana ngakhona yabona makuthiwa ke udadewethu ngamtshela mama sengiqomile uyayibona nentokazi lapha uMaZulu ukuthi uyasho ukuthi ke indlela akayitshengisa sengiqomile uzoyasho ukuthi dadewethu uzizwa ngaphakathi futhi ke bayishayele leyo part ngoba uyakhombisa nje badosha ukuthi uma kuzokwazi udadewenu omncane bese efuna ukuyibhamza indaba futhi okulama eduze yabo bese dayi mama uyambona ukuthi uyamgqiba kodwa futhi uyakitazeka unayo lento yokuthi senginesoka sengiyabona ungakhohlwa ke bukeli Traditional Music Video Reactions. Subscribe kwi-channel yethu sikhona ke nathi ngehelicopter kaNdlovu ku Facebook and Instagram khona ke uMandlovu Sipho Mandlovu mzima kuye Facebook ipage lithi Mandlovu kanti ke sikhona na ku Instagram Sipho_Mandlovu. Yeah, unjoke ke mina la ngale ngoma yakhe ngamnikeza u7 out of 10. U3 wami ukugodlele equality ye music video. Then masukuba ke indlela nje eqoqwe ngakhona. Yabona mina lapha nganga add ukuthi unophisa abashoda kancane. Yabona nje nganga add la ukuthi yabo sengiqomile. Akubonakala phela ngiqomile vele mawuqonyiwe yabo ulindele mhlawumbe uzothola ama sweet ezimnandi eqhamuka umuntu wakho but akholuthe yabo kuze noma ngabe ngivala lengane esekhaya incane ukuthi ungamtshela umama ngivale ngosweet kodwa angubonanga yabo mhlawumbe futhi ubenga-eda nje yabona nje izinto ekubonakala ukuthi okay mhlawumbe nayo intombi siyakhumbula lapha eqala mayiqala ivideo uthi kancane emtshengisa emqoma lapha emnikeza ilokhu njalo kodwa nje umsebenzi wakhe muhle kakhulu ngokwengoma yakhe wasiwathi ukilahla kancane ke lapho ya ku-music video ngakho ngithi mina 7/10 ukusho ukuthi ngelilodwa umusic video awulingani nengoma. Yebo ingoma phezulu washaya isitudio njoko wenza konke wathi mase bafetha ke ngishutheleni kwase kubana lezo ikhalana lapha nalapha kodwa ke imnandi futhi kuyiningi umsebenzi owenzakalile nje wasisho ukuthi kuyabonakala ukuthi iqoqwe kuyabonakala ukuthi kuya-understandeka ukuthi kwakhona ukuqoma kuyinto enjani zikhona izinto ezivezayo yonke leyo nto leyo so siyabonga kakhulu. Siyabonga kuze kube ngokuzosithanda ngothando lweqiniso.